eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erroki jauna, Kristo erroki jauna, erroki lekura jaiko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin ezagun ondorituz. Jaiko jauna, zu gaituzu salbatzen eta zure semea batzat hartzen. Ikus begionez, hain maite dituzu zure seme alabak, eta Kristoren sinisten egunoi, emaiguzu egiazko askatasuna eta betiko bizia, zure seme Jesu Kristo jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldi eta. Amen. San Pablo apostoluak Timoteri egindako lehenengo epistolaria. Pablo jaungoiko gure salbatzailearen eta Kristo gure itxaropenaren aginduz, Kristo Jesusen apostolu naizen honek, Timoteri fedean ere ezinezko txemeari grazia erukia eta pakea zuri, jaungoiko arkaiatik eta Kristo gure jaunagatik. Eskerrak ematen egizio Kristo Jesus gure jaunari, izan ere gai egin ninduen, nigan uste izan zuen eta egikizunen hau nire eskuetan jarri, naiz eta bilenago, bilautari izan, erosotzaile eta laidotzaile jauna ordea errukiz zaidan. Siniskabe izari ez jakinez egiten bainuen egin duena, eta jakoikoa gainezka itxuri zuen bere grazian ere gainera, sinismena eta kristau maitasuna emanez. Jaunak esana. Eta esan genezake edozein nientzako oso mesede
Arekin zei ikusia daukatenak. Nos damos cuenta cuando leemos el Evangelio, escuchamos el Evangelio, hasta qué punto Jesús estimaba la humildad. Aparece también en el Antiguo Testamento. Como Dios ama el corazón humilde, el corazón sencillo, el corazón contrito. Sin embargo, la soberbia, el sentirse mejor que nadie, el ponerse por encima de otros, el señalar y condenar, pero sobre todo como sintiéndose más, es algo que no quiere Jesús de ninguna manera entre sus seguidores. Tampoco quiere un indiferentismo que nos dé igual todo, que no tengamos criterio. Eso no es tampoco lo que quiere Jesús. Quiere que tengamos criterio, pero quiere que seamos humildes y quiere que tratemos de ser comprensivos también, no rígidos, no duros, no inflexibles, que no comprenden los errores de otras personas porque se sienten o nos sentimos superiores o perfectos o que hacemos todo bien. No es eso lo que quiere Jesús. Quiere que seamos humildes. Incluso cuando hagamos bien las cosas, quiere que seamos humildes y agradecidos a Dios, y no que eso nos lleve a sentirnos más o a ser soberbios. Por eso quiere Jesús la humildad, que no tiene que ser tampoco la humildad una especie de baja autoestima, que estemos como pensando que todo hacemos mal, o que tampoco quiere eso Jesús. Quiere una humildad alegre, una humildad natural, pero una humildad comprensiva también con los demás. Por eso nos pone dos ejemplos. Una, dice, si un ciego guía a otro ciego, no caerán los dos en el agujero. Eso es lo que comenta Jesús, que no nos sintamos que podemos saber lo que tienen que hacer los demás y sentirnos maestros de todos. Dar un buen consejo es una obra de misericordia. Digamos que una de las obras de misericordia es dar un consejo a una persona o incluso corregir a una persona que erra. Puede ser algo bueno. Con las personas que tienen la responsabilidad de educación de los hijos o los nietos o los alumnos, es algo que tienen que hacer también. Pero esto no tiene que ser pensando en que nosotros somos superiores a los demás, que podemos ir a todo el mundo diciendo. Pero es verdad que corregir al que hierra y dar un consejo al que lo necesita son también obras de misericordia, pero siempre desde la humildad, no sintiéndonos superiores o sintiéndonos más, porque también saber recibir un consejo bueno o saber recibir una corrección fraterna de alguna persona es también algo que es muy válido. Nosotros todos tenemos que estar abiertos en ese sentido, pero siempre desde la humildad, desde saber que nosotros también podríamos cometer esos errores, o a lo mejor los hemos cometido también, y por eso el tratar de ayudarnos, aconsejarnos, es algo bueno, pero no sintiéndonos, como dice Jesús, más que el alumno que el maestro, o no sintiéndonos que somos guías de los demás o algo de este estilo, sino siempre nuestro único guía es Jesucristo, y a él tenemos que seguir, y a él tenemos que escuchar, y de él tenemos que aprender. Y el segundo consejo, que es también muy bueno y digamos que muy significativo y paradigmático de la mentalidad que nos trae Jesús en el Evangelio, es, dice, ¿cómo puedes sacar la mota del ojo de tu hermano si tienes tú una viga en el tuyo propio? Quiere Jesús que primero tratemos de ver nosotros qué es lo que tenemos que mejorar o cambiar antes de ir a los demás a decirles lo que tienen que hacer. Digamos, esto
elkarri lagunduz eta elkar ulertuz ere. Eta egin ditzaurrek gure eskari. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, bereziki, gerrak eta gatazkak eta guka daitezen, bakea eta justizia nagusiko daitezen, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Gure itiakoak ere gogoan hartuko ditugu, lorko meza santuak bereziki, Beatriz Bodaraz, bere federazioaren azken mezetan, eta Teodoro Otamendi jauna hartu, eta handik gure handik ezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun eta ona bihotzez egiten dizkizun eskariak Jesu Kristo gure jauna. Bitartez. Eta bere erruz galduta zegoena erosi egin zenuen errokiz beterik. Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Beronen bitartez, aingeruen zure onditasuna goresten dute, espiritutuak zuen zure ospea adoratzen, goiko indarrek zuri hausutez agur egiten, postasu berak baititu, zenotar guztiak elkartzen. Onar ezazu jauna, zure gorespenekin bat egin ditzagula guk ere, gure kantu hotxak. Santu, 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 Gien guztien, Aiko jauna, zerurura, bete irauzka, zure bizira. Afalonba berdin karizaturik berriz eskerrak emanez,
bere ikasleekin bat ziren, esanez, hartzazue eta edan guztiotatik, hau nire odolari izan eta iturgari eta betiko haren odola zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isurikoena. Egizue hau nire odolari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta bizuera gogoratuz, biziaren ogia eta xalomenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldanean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskartzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egitea itzala. Gogoa izan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osorat, Leon gure ita santukorekin, Florentzio gure hartzailerekin eta erizkizon guztiekin batean. Gogoa izan jauna bizteko itxaropenean badinan gure sentideak eta hildako guztiak. Bereziki, Beatriz eta Teodoro, harritzazu zure horpegilaren argitan. Errokizak izkitu arren guk guztiok, betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Mariarekin eta Batsuarekin, apostolu santuekin, eta gizat San Jose bere eskarrekin eta gizati guztietan zure ariskide izan diren santuekin, haiekin batean gorezen ezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jakoiko alduztik horri Espiritu Santuarekin batean, osko eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerena zerana, santu ezabedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zegoan bezala errearen, emaiguzu aurrenuan dago gira, barkatu gure zora, gure zornei bakatzen egin ezkero, ez aitzazu zuen eta bilen grozen, baina Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik hemen duzu pakeak gure egunotan. Zure errokiak eskar, bekatik garbi bizi egitezen eta estuari eta sendo betiko zorionak itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet bere pakea ematen. Egira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala, emaio zure elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Pakea beti zuekin. Zure pakea. Goiko bidosa, una hemen jagoikoaren bidosa, otan munduko bekatuak kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren aldatenduak. Oh,
egin dezagun odoitz. Jauna, zure fededunak hitzaren eta sakramentuaren janariaz azte dituzu eta bizi berritzen. Emaiguzu zure seme maitearen doa jaudiez bali jaudi, beti berarekin bat eginik bizitzea. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna, zuekin. Berinka zaintzatela jaiko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.